tuk chwa nuam ule thazing August ni som paruk sang ni som ni panga in rin nia ni a Zoram New Silo ngai tha ang u August ni kwa tanga ni som panga chunga Central YMA Cats Rihlo Manzat chu hetiang hi ani Number 4 Heroine Hong Somli Pathum Tiktek Somthum Pathum Ganja Kezi ni le gram Somthum Pakhat Tramadol box hari Alprazolam box kwa Nepten box khat Tumis Pass box thum Pregabalin box thum Codeine Burza Somruk Pakwa Sapzu botol som paruk Rihlo kai noya mishing manzat som nga paruk ni in hengzi nga hian counseling pek som ni pariatan oma excise and narcotics department na mi paruk pekan ni bok Larsab General Vijay Kumar Singh Chuan Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Puvizir Sanga Ban na apom Puanto angin puvizir sa nga hian LADC MDC te zi nga thlop tua nga le nga lo tun ni nga ni khan fia tura ni a fia na nei tura chomadar som le a chan ve a council hall an kal khom ma lokin larsap ne na CEM atanga aban na LADC chairman puti zaku nga kal tlangina the luta Chairman hian a ban na le kha hi council in khoma hian chair chuakin fia na hun manani talova a ban na hi zir top ni khan larsap chuan a pom ngala BJP hrai tu le United Democratic Alliance UDA Legislator Party in hrai tu atana an thlan pu en zangura chu LADCCEM atana ruat ngalti District Council and Minority Affairs Department chuan nimin khan shia tirna an chwa ngala karle thole ni August ni som pakwa khian LADC inkhom kawani a hemini hian pu en zangura hian MDC thlop tua nga le nga lo fia ani don ani tundin huna LADC mi pui thlan MDC somni pangazi nga MNF in som pakhat BJP in pani pon lama tanga thlop tu Congress member pakhat nen UDA chuan member som pali nein ZPM in member som pakhatan nei me kani Aizawl District Congress Committee huai hotin August ni som pali sang ni som ni panga zandar riat khan India rama electoral roll ti chingpen du lo nalan tir nan massive candle lights protest vanapa hall kota nei ani he huna hian MPCC Vice President Pulal Nunmoya chuaw ngo chuan thu soin India ram mun ranga electoral roll ti chingpena a om hi BJP le a tho puiten chakna an chan theina tura an malak na ani satlia lawa India ramin democracy kan nei ti borban na ani hetia nga akal zela India rama election dikle felfai taka akal theina tura a enkol tua rat sarkar hnuaia omlo constitutional body election in ati tura ti theilawani chuan democracy kal zel dan tur hi ngai tua om takani ati MPCC Senior Vice President chuan tunanga kankal chhauzel ani chuan hunrei lote a India democracy hiti chimi a omin China Russia ram anga aminga in thlan om ve si sarkar na fongchel tu te chau thlan tlinan ni theina ram te ang din muna kan ding theiani India ram hian constitution fel fai le thatak kan neya hemi kan nei theina na sul su tu chu Congress party ani India ramin in thlan na fel fai tak kan nei theina tura dan chip chiar le thatak vote thak dan tur le vote nei thei tur te fel takalo siam tu po Congress party an ni heng hi ti bor banin a om mek Lok Sabha in thlan sang ni som ni pali khan thil fel lo tam taka omani ti Congress party chuan a hria a ma se finfia na a om mai lawa wangin zirchian na hun engi mo chen nei ani a mani lok khan Rahul Gandhi chuan a ron puang chuak ta ani thil dik lo tam tak om kara Bangalore khopui chunga assembly bial khat chawa po vote noi khat chuang ti ching penina om heng te awang hian BJP in India rama ro rel na an chang non theiani
Bihara election na omdo na chumia vote an en non na a draft roll an ti chuaka voter ni thin noi somruk panga chuang a chan mu malpo tar lang lovin electoral roll atangin an pai dai politician le Paul Rang Supreme Court a case an faila Supreme Court chuan interim order ti chuakin electoral roll atanga apai te chu apai chan puang chuak turin ati ani tuna hian BJP le Election Commission of India hi an buai chho mek ati Miss Universe India thlanna nei meka National Costume Round na Miss Universe Mizoram Evelyn Zathing pui chuan lasilal nu chongtin Larry inspired dress HM Mingmoi le CNC the Mizo kut chhuaka in bela athalem chu Mizoram State Flower Century Park manga chei moi ni in athi or moi zet mai chongtin Larry inspired hi the grand necklace by CNC the Mizo kut chhuaka ni a henga in thuam na hian mi mitala in mi puilo mahlo hle ani an soi sa buang soi sel bo tem kanong soi ilung dum tu nang van la sitel beryang ni ai tua thai zong boi te nang chau ni men dem lo MZE General Headquarters Buatsai Inter High School and Higher Secondary School Bid Contest to August ni som pali sang ni som ni panga ni nga ni khan zo felani a finalist school som patni zinga 31st Avenue St. Paul's Higher Secondary School Aizol chu pakhat na anni a dual inversion St. Paul's Higher Secondary School Aizol chu patni na ni in pathum na chu Holy Diver Band Government Mizo Higher Secondary School Aizol anni Inter High School and Higher Secondary School Bid Contest a hian district rang school enge moza ta tangin ben somthum pakhatin dimon thelu chu endi kani nuwa athazwal ben som pani thlan chwa anni a ben som pani thlan chwa te hi August ni som pali sang ni som ni panga ni nga ni khan vana pa hol aizola in elin chonulama result puan ani a lo man sim zui nga lani Vanlal Ruat Sang a Sainik School Ching Chip chu Best Vocalist Satan Thanani a Heri Lal Ruat Fela Dual Inversion St. Paul's Higher Secondary School Aizol chu Best Guitarist ni in Denise Aingura 31st Avenue St. Paul's Higher Secondary School Aizol chu Best Bassist Satan Thanani a J. Vanlal Shwaya Baptist Higher Secondary School Serkon Lunglei chu Best Keyboardist Satan Thanani bok Inter High School and Higher Secondary School Bid Contest sa pakhat na 31st Avenue St. Paul's Higher Secondary School Aizol hian cheng singa andonga pani na dual inversion St. Paul's Higher Secondary School Aizol in cheng sing thum dongin pathum na Holy Diver Band Government Mizo Higher Secondary School Aizol in cheng sing ni andong bokani heng ba ka hian mi malati tha tele he in elna a finalist zong ten cheng sang khat thewan donga Mizo zinga Mount Everest lon chuak masaber IMC Corporator po David zo mangayan lo manahla nani Mizoram College upaber pa chunga University College chuan August ni som pali sang ni som ni panga khan an college kumsom ruk pasari tlinlom na pualin hom rang panga a tanpuina cheng noi thum sing sari sanga an hlan PUC hi kumsang khazakwa somnga pariat August ni som panga adina ni a adin ni takhiram pum huap chol Independence Day ani awangin an college din chamlom na inkhom hi August ni som pali khan PUC seminar hall an buat saya an college din chamlom na atan hian zirtir tu tele zirlai ten suman tho khoma an sum tho khoma tang hian hom rang panga Operation Kingdom Ministry OKM Phunchong Aizol Thutak Nun Pui Tu Te Team TNT Zwang Tui Aizol
Samaritan riang vai run selling the Salvation Army Motherless Baby Home Tuikwal South Aizol le Harmon Children's Home Durtlang Aizol nena Tranpui na tangkafai cheng sing sari sanga chewan hla nani Pachunga University College dim chamlom na hi Dr. Margaret Z. Khiang te Vice Principal Chuana Kai Shwaya Principal Professor H. Lal Thanzaran Tranpui na hi asem chua kani PUC a hian UG course somni pani PG course panga omin UG lama zirlai sangni zali som pani an oma PG lama zirlai za pasari an om mek bok zirlai zi nga hian state danga tanga local somthum pakwa le India rampo na tanga local mi som pakhatan oma chu mi te chu Nigeria Uganda Egypt le Lesotho tanga local an ni India ramin zalen na mo chamvoi somsari pakwa na chu nimin khan Mizoram district ranga lomani a Mizorama alom na puiber aizol sipai lamwa lahun mana chief minister chuan nampuan zar pot pharin parade contingent te chibai buk na achang le tani Thuso in kwalian chief minister chuan Mizorama pathian ram lo thleng se an du berti so in machop tam tak lati puitlin lo te ti puitling turin ZPM sarkar chuan thei to pan chwa ti riat pui turin mi pui te acha a ZPM sarkar flagship program bana kai mangin Mizo thlai thar panga mun phia ai eng Mizo marcha buhum le so thing le yani ati Chief Minister chuan Mizo marcha leile shala harsa a om lova ai eng hi quintal zalia support price pek ni in buhum hi quintal sang khat zali somsari pani leyani ati a munphia quintal singli zathum somni pasari leyani a kutna thok tu ten grade A le B a thenan ti hlei thei lawa wangin nakuma tangchuan grading lovin apulunga leisakan ni ang ati a so thing quintal nuai thum singli sangriat somruk paruk leyani thua soya so thing ringota support price atan cheng vai bel cheza somli pani chuang sarkari na senga ngati so thing song bol na hi munlia din tumme kani thua soya rapchung technology hnuaya pulal zui moyan thingmanga so thing urro na khola siama a thale dona an ria thule so thing in leilunga ti chiat dan zir tu tim dinani thoba ka lo nget nei zonga kalpui tora rwa manme kani thua soi Chief Minister Pulal du Oma Chuan Poisapuk mga sarkar tho puitur Progress Partner Zaruk Somli Paruk Thanan ni to thule Miza Somni Pangatne na loan pe kan ni to thua soi boka hei ba ka hian CM Special Package Noaya Progress Partner mi sang ni zani somnga pasari thanan ni a hemiatan bi khian cheng vai bel che som pariat le nuai somthum panga da ani thua soi bok Chief Minister chuan contract le restricted tender mangat na pek chungchang a soiboka CM phalna la masalova departmental work tho le restricted tender ti hi phalani lauti soin amero chu 15 Finance Commission hun top lama India ram kan omme ka wangin saski hnuaya na te chu central sarkarin a tho zo hun tur min ron tuka restricted tender ati phalna pe kani restricted tender renga chang tu pathum talan om turani naman mo bi kani lo chuan open tender hi war zel kan tum ati tender reng contractor mo approve consultancy farm money lautan chan theyani lawa pek theyan ni heklo ti soin tender lempo pakhat ma om ngai heklo contract na thok tu chu tu po ni se apoi mo ber chu ahuna azo ti le a quality a tha ti kha ani sarkar hiana du uluk le chungin na zong thi thiap ven ang shima ven sen ni heklo khoimula ya na chia alo om le zau thin hi apoi tak zeta sarkar le mi pui za lo na ani tunma te ngai twa chuan na chia mu turatlem tatial tial ti in hemi konga hian sarkar chuan tha thla don lo thua soi
Chief Minister chuan corruption hi sarkar malak na ti thuan optu berani awangin ngai poimo masaka an nei ngal ti soin laklu kan ni atanga ni somni na ni somni pariat thlasom pati sang ni somni pathum kan CBI ne na general consent kan pengal thubai chui tu ten CBI kutahlan an di le prosecution sanction an di la piang kan phal sak zela tu ma kan hum ve don lo Lok Ayukta Act 2024 chu siam thatani a Deputy Superintendent Inquiry Officer le Chief Inquiry Officer te chu Inquiry Wing thuam chaknan pek belan ni atibok Nimina thuam loaya mual lungleya Independence Day lom na man puitu Home Minister puke sapdanga DPNR UDNPA Minister ni Bok Chuan Directorate of Geology and Mining en puina nuaya March ni som pasari sang ni som ni panga khan Mizoram alung althei kol dap chuak tora malak na exploration masaber chu Maheshwari Mining Private Limited ten Lunglei District West Road lang khwa a an tran thua soya kan ram leilung hausak na ti hai chuak tur le ramin ma son zel theinan sarkar chuan ma ala zel don ati Home Minister chuan dan le thupek ken ko na le mi puite ven him na atan sarkar chuan manrwa le ral thuama police te athwam chak zel thu le thok tu te po lak bel mek zel ani thua soibok Sarkar Department ho tu te lunglei si conference hall a akom na a Home Minister puke sap danga chuan sarkar na thok rui thei thil wangi mo hrisel lo na wangi mo a chhortlak lo om chung changa sarkar in khau taka malak zel atum ti soin pension pa nga yemo special retirement scheme mo manga cholti ran ni theinan khau taka mala zel turin department ho tu te acha nga lani Home Minister prominent journalist ni Bok puke sap danga hian nimin khan lunglei press club atlo a lunglei district MJA 10 ngai hrui na le choi moi na thuzia kan hlan he huna hian thu so in puke sap danga chuan chanchin bumi te hian mi pui bei sei phakher lo ma se an na tho hi en tleu theya ni lo ati a chanchin bumi ten welfare fan an nei theina tura mi tangkai engi moza tan om chungin INPR Minister Lui Dr. Arlal Thangliana chuan a tho hlok hle ti soin official lamin har satna an soi po in ati tlang zelani ati soft copy a chanchin bu chwa le hard copy a chwa hi a hau tak dana in angreng tho ti soin hard copy a la ti sham sham te po an fak om thua soya chanchin bu tak tak semero ani vak to lawa lekha phe ka inte hi ani ber to lawa thu thar mi pui ne na wa chop sakha chanchin bu mi te poimo na ani a soft copy ani emo visual le audio emo engpo ni se mi pui nan chiar thei kha a hlut na lai berani ati Nimina Colosseum Sports Stadium project venga Independence Day lom na a PWD Minister Puvan Lalhlana chu khwaliana ni a thoso in PWD Minister chuan Chief Minister Pulal du oma kai shwaina hnuaya ZPM sarkar chuan thei to pin ramchung mi puitan na a tho thua soya langtlang sarkar kan ni ang takin inrual khai taka mason na lam tluang kan zo theinan sarkar chuan thei to pachwa ani ati Tunhaya Colosseum District National Highway 306 N06 thattok lo wanga kong siam le thom thatna tho mek chu sarkari nangai poimo tak zeta he kong siam thatnan hian Chief Minister le Minister dangte MLA le ama ngei po in National Highway Authority an ho tu te le Central lama thu nei tu te a thei ang anga an biak po reng thu le amuna ngei kal chila kong siam na chol lo tura an nor zel thu a soi tu na tanga rei lo te a chuan kong pui thatak kan nei thei nge yarin om atibok Siaha Independence Day lom na man puyakal Health Minister Pilarin pui chuan Independence Day lom so a District Hospital siaha a Hemodialysis Center a hong
Health Minister chuan Mizoram dialysis ti mamo thanim takan om ti soin kalthalo en kol na khol poimo tak hemodialysis unit lotling takabunani theina na rilru le ngai twa na seng tu district hospital a thok tu te zong chunga lom thua soya siaha district mi puite zinga he khol mamo te tan malsom na le dam na thlen tu ani ngei ka bei sei ti in thok tu te chu dam lo te tan taksa le ril ru dam na thlen tu ni zel turina cha Mizoram la khui thei thar tam ber khwa sial ho ka la khui thei ching tu te chuan tun lai hian la khui thei an seng me ka August ni som pathum sang ni som ni panga ni lai ni atang khan chingchi pamif ko hmuna la khui thei hi ni tin pick up trip ni zel thlen turin an hral me ka ni la khui thei hi a thar tir lama Guwahati North East Aromatic Company hne na ara ring kezi khat cheng somin pe ka ni a voi khatan ron kala kong chia ina ti buai ta ka wangin hral chun zoma di talawa la khui thei hral na chung changa har sat na an to ta ka wangin sial ho ka la khui thei ching tu te chuan mifco chairman polal thazwala roi te hne na an har sat na te thlenin chingchi pa mifco hmuna song bol turin sial hok la khui thei lei sak turin an nge na mifco chairman in ma alak sak na azara August ni som pathum sang ni som ni panga atang khan ni tin pick up trip ni zel mifco a hian an chung lut ta ani sial ho ka hian la khui thei ching tu chung ko zani som nga velan oma Mizoram pum la khui thei thar chwa atanga za asom ruk pali hi sial ho kho thar chwa ani nikum sang ni som ni pali khan quintal sang kwa an hral chwa ka kumina hi chuan quintal sing khat le sang ni vel thar chwa anin bei sei ani Mizoram chunga aizol le khopui danga te sial hok la khui thei hi hral thin ani a August ni som pathum sang ni som ni panga thleng khan quintal sang nga velan hral to ani tun nai khan India ramadam doi in thabik te na a Toipui Primary Health Center atil thara heti hian Mizoram chunga HWC PHC somnga pariat omzinga somni pakwa chuan NQAS certificate an nei to ni National Quality Assurance Standards NQAS certified tamdoi in te hi endik na chhong thum paltlang an ni a atop bera endik na an machon National External Assessment a za asomsari mu te chu certified an ni chau thina Dr. Lili Chakchuak Mission Director National Health Mission Health and Family Welfare Department Soidanin India Rama Sarkar damdoi in thabik te na NQAS a Toipui PHC chuan za asomriat pali point pasari pariat a muani heti hian Mizoram chunga sarkar damdoi in somli pahni chu NQAS certificate nei to an ni a tuna hian sarkar damdoi in som pakwa in state level certificate nei in national certificate result ngak mek pahni an ombokani khati zong khatukina Zoram news kan ti chwa thei ani a ngai thlatu zong chunga lom thu kan soye